I pozdrav ljudi, ovdje je Servant Smiles i danas ćemo ljudi pričati o tome kako rešiti crash report. Ja ću vam ovdje sada pokazati kako to da rešite. Znači, ko nema ovako tu ikonicu na radnoj površini desktopu, nek uđe tamo gdje instalira svoj GTA San Andreas, ako ne zna gdje, neka malo bolje pogleda, nek potraži. Znači, idete desni klik na ikonicu SAMP, idete Properties, idete Compatibility i naići ćete na ovo. I sada nađete ko je vaš Windows, meni je Windows 7, idete Apple i OK, to je to. Znači, sve normalno radi. Poslije ćemo da snimimo jedan klip na Skill Areni, da vam pokažem da to radi, neću sada dolazim. Ok ljudi, nadam se da vam se svidio ovaj video, ako vam se svidio obavezno like, share, subscribe i naravno koment. Ako vam se nije svidio, dislike, šta ću ja. I šerujte ovaj klip ako ima neki vaš drug problem sa sampom, nek pogleda klip i neće još imati. Znači šerujte obavezno klip, pomozite drugima, budite humani. I to bi bilo to ljudi što se tiče ove epizode, vidimo se u sljedećoj, pozdrav!